no one match brano edia shada na yedemo ebeko eyeso ame contempo no so ntete abato Sompa FM nsem for pronounce say hwebe ena na judesium contractor wayeso ame kwan no ebe hyase de asphalt kotale egukwan no so na NPP adehye bia won so so ame won mo edekra tapie dwachira sad na sentamuo ne ekwaso waso ame nam so ma nipa binom hyase ebo won no hye dwane tutuo ewo ha no enya dia ehwe ni ena so free swami edemba ko bantima bonten so yate sese de fin ena eya mene bantima dwa no de asem na asi ntia ayebe ko monten so ne akwa akodi nkombo ena wona mo awutimi ko hu poster bi ne atwero maami amakuokon 172 enzo hwe maami ya wotare wo yi a emfiere no ne honam no ense bako yene panyifo bedi hu nkomo ne ahwese kwa beso ena sanfie no wonmo fo mo de ma ena abrante bi susu obona kuntatu akunu ya wo ma ntam ne mo yebekọ ne yakwa akodi nkomo antetie ya yasaka atwro se owura Johnson asiedu nketia ya otwotwo de ma NDC amanyoko no one my friends and joy for shemudie ene ye putuprumu ya one mo edi nkomo na de asem eno de tuja abusia weni afofro pi ni akekese ni ene se kase ababia wo bia na wiye ba ne de aba besomo wadwenche no nsusu e fahia yen Facebook junction no so Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM wadwenche no nsusu oduro no na de hia yen a yeguso aye be kase ne de mamo no a ye bedwudwam de amamo kase so say oda nani fido loans for any de asedastronko ema wunum de here ne say bia opebe 200 Ghana cedis bi ope 500 Ghana cedis bi ope 2000 Ghana cedis bi na de atitu na odi akwakochecha wo ka bia de here ne say obedale star 711 hash na ode 999 eso atatuo na je say akwati say uye eyinu mobile na je say wo sin do anya obosia na ade senyefe ko fa japade bra ko from maame wo fa bra de ko fa maame no media dance bia ma debi we nya nkrata sem bia o mobile phone ano obo ne pepa na bosia kro na wo pe no won saka na watobu no atwicha ne kakra wo mo na ninyuma kwa udo pinu a na wi o mo taye chia ba bia wo bia no ye ba ni aba besomo mededi na na ya obo amalibi aboga ehwe mine akosia ejiwa kwade boaten afi ensem no ninchemu eni abuzanfo ya demo hyase de afrimra se begefie me yenu monimusam deda se enra MPP mrasebejafo munchifra santimantama se yensemchefo nhyiemu ekire se wo mo besra de hye wa santimantamo se omonkoma komanto omo na se bibini a wo mo entu wo mo bo emfa eyekosi brone ka ne se dialogue nkasadenum ena emfa enka wansam sense ombe wo madwene se omo de ntokwa emma bone se kantwenum ena be pre niam de aba santimantama se sane amunim de da no so mrasebejano nobulo se chemensa bunsu ena oyese wo compensate kakra awon mpasua so akwa kwa nyuma abani sikase mo won mpesua so se ne yesi kro honorable se chairman sabonsu du so memezi ene ne mrante ne se ne wonsom na ne ebey ewo no ene edi natam edi nsuo nom ne adade ebro papa ya ne asam enye ekwawi asekranya posifo ne bemu a enke yankwa akwati asempa ene nam so ma MPP mraspeja fo ne nra o mo ye nsamtwefo nhye mo mraspeja fiem esra de hye wo kumase abonten so se wo mse akwan wo kumase nye ayasa bia abade ne nsa ka wontimi nwie ni adade na nso mbesra manfo so munsi abotre na ebirepam sa ne mani nyina ebeba ba se no ena nipa bi no bisa se na adai asanteman ko na to abade ma MPP ana enam soma no pay oman ni yadubu atetena se ade ya chebie dwumadie so ene doctor na you free we mrasme dwani ma ade sia wo mo afigase asokore aba tompesa se di nkomo ene wo che se sa asanteman si ye pe kwan papa ye pempuntu a asantema de hye safata se sa ne ma no wo mo epre Police one had the money I just about the same. That's a yes, you had no music. That's at the end of the day, no, it's me, Koye, fine with the Bini entity, you will be not the baby for us to almost brought no sooner a year, not a baby for Munyam Railway, 500 billion. Na ye na baby for my ye mo kwan sa na na so be bi ye so ya sanse na so kese etre na ni pe wo mu so ye do so bebre ni akrampo ye pe na wo san so gi free ho no mo a san so ye the place a wo nya wo vote so bebre wo na wo be du ha no ma na wa fa yes time I want the entity so no ye ka ho ama man for who say look na more than ye too I don't think that I use the opportunity to condemn what's happening so because I mean for go there mo no omo e wo no omo nya cake
cake omonya cake na omudi cake ni kire say mumpo de ekwan no ye de amamo e na ye amamo na me ye fija se de ya be si baby da ye gai e do de when ya cake so per ice cream or for fat vitamin ya bebu so wo de won ti ase e do de okokobo MP na how much more ye de enye kra but that is the issue omudi ka main try enkosi election year and I mean try enkosi next year me de enye fe the start kasantisa because me give say if you are near to an amount here there will be disappointment for the youth of Ashanti region, especially Oman Kotuaba na NDC Bevinia. It's going to be a massive disappointment for the youth of this country. And that is why MPs know you have to rise up. I rise it up. I actually in fact I calling for a meeting with the president. The letter has gone. They cannot call. They can't that down. They are part of leadership of the caucus. They can't that down. They can't get me. This time around, you did be to people personally. I'm a primary dear. What I say, the third year, I'm for here. Because that way, to start that way. Because I was on for way, Honorable Doctor Nana, you are free away. I'm Rasway, and you are one Rasway, Fima, this one with Figasa, Korea, Baton Persia. One no crowd now come Rasway, Fima, about your quite drinking on my gun, pump dinner once and some more. Meche Parliamentary Select Committee on Health for where it is Rene Edano. Not Nanusi ya, and an India MPP Rasway, Genio, no supposed to be about Tom Persia. So, Honorable UG Boachi and Chisusono, and the Kakra, Esos was say, Asantamine. CSC ye pa kwan ye pempuntuo ye pa ya sabia ye pesuku ye pe ye yodi ama asante na ata MPP achi a edu omaba bedru ne nche sefata sa asante manje so patricia ama asante man any MPP for any president asante kokos kusia president Sompa 93.1 mo se de link plan tuga na mi se president Asantana and the team was and 72 million and the coca a projects are stalling. They can say abandoned, are stalling because of financial constraints. I see travel a contract for Kamutin Kuyo Mujuma and I projects are 1 million equivalent, $1 million equivalent for every constituency 2 years started from 2017. We are toilet savvy and so we hand it over. We are idea we see us we say how many million president of yeah, yeah, it's really and that's what the movie at Wama. And that's what the movie at Wama. There's something I said more than once on my board 2016 elections. There's more than once on my board 2020 elections. Bien said, MPP apply bill that's something they are going. No MPP apply among the code they are buying into the in our commercial. I say better, I won't say better. Then so open them to one. That's all coach. No, in any go with nature, smart for far back, contract acquired into your mocha. They say, I said, Mocha, who would get a no till a year a factory on to say the president. Not South Sydney, yeah, in the deep, not on the Slovak like you said, sending no sequel, I figure in Chasson. And the party so Asante Paria, Asante, Gianni, said, do Asante buy it for the are two Sabano, and in case he would be in a Diaco. Minimum, Yanket, Montoya. Nah, I'm for a baby or more. Finance decided that Monday or Parliament, and then a media review as a fiscal crack. Keep chilling in area near to Buscarman. I mean, you said, what I put to a plan show one more year, one more Jay, and I got a point to now you can say now you say who said a plan of okay should be it's a 2018 the G-Skaka is the Deutsche Bank or Britain by the year Kumasi in a city roads and now oh who said Kumasi no it used to be who said they say Kumasi the D is a habit year thing and my crew who frees from one about the court is difficult when you liberty over Kumasi that's the age man what is that at all Ipakwa said the same successful Ipakwa kusi jadi so bakumba yetu otifa mampon Ipakwa kusi mampon tendo yetu the commercial be so not yes semuedan a door fiti yakwan everywhere what am I saying we go to kwabre ba nine so kwabre we yakwan nyen le kwa fast ko ti o mai so wo o ka say we do 2 minutes I was on phone to way, Mraswe Genio, one Mraswe, Fima, this or mobile Subia Baton Persia. So, Honorable UG Boachi and Chiliatin and Canina, a year, and run some Jeffun Shemois, MPP Mraswe Jafone, a year, and a man penny meeting, or more and in a cocoyen, and near Butchery, a busa say, a Diana Santama this year, and share any more. I will call my gun and woman Siamua.
Asoya woman na hwe wo masua won sam so for we de tue aye won munyan for Reverend Samuel Intim Fodwo wono akroye yasen South abaton fa so so mrahwe dwani e na watcher sensensem bi ne na mbonte so na wiasem de ote ya nte de ote ne yenso a wankwanko ho asekyera nkyerɛkyerɛ mu yi ne nyina no sɛ wɔse ne mpanyifo bi ni pa bi no mahyase akeka nsɛm sɛ afi mu mmɔfra no wasi ne BC a wɔn mo bɛtwerɛ no wɔn mo tu di akwahyɛ general boso menu mu ɛwɔ afempem yenu ne aduonu miɛnsa ɛno na mpanyifo pɛ sɛ mu si so dua no mu ka ne pipo ɛde kyerɛ abatan ne nkoda wɔ mu osuku mu sɛ mu bie no wɔn mo ɛyɛ no korɛ ɛyɛ rodorodo nsɛm atro yɛ ne no korɛ di a ahyia ɛna nipa bi mpɛ sɛ wɔn mo keka na atɔ nkoda na dwiri mu ama de hwia wɔ sɛ wɔn mo hwia no wɔn mo ntumi ankonkan ɛwɔ mu na wɔn mo ka de akyerɛ sɛ ɛwɔyɛ ka dwumakuo no wɔ ne nipa bi no mahyɛseɛ ɛkyerɛ sɛ wɔn hwia so yɛ ne wɔn mo wɔ problem bi no emu bie no wɔn mo ɛkyɛ sa wɔ baabia na so obi de ne ba kɔma obi so wɔn hwɛ no so a wɔsi de ne sɛ nipa korɔ enya grɔgye ɛma ne yɛyi bia kra komanto ne yɛm sɛ wasi ne DC ɛma so ne ade ne oyi ne ɛnyɛ no korɛ wasi bɛba so DC bɛba so wayɛ kidwumadi a wɔn di wɔn bɛkɔ so a ɛdi ne pɛpɛɛpɛ sɛde afe bia no wɔn di ɛde boa amaman nso yɛ amabɔbɔ di nyinaa no yɛ ade a wɔn ɛbɛdi ne saa pɛpɛɛpɛ wayɛ kɛ wɔ haw bi a yɛbɛtwa bɛn wɔn na de sɛ yɛyɛ ɛde boa wɔn dwumadi bia nso ayɛ ɛde aboa wɔn ɛmanfoɔ ɛkeka ɛtia no saa na tie ka ne sɛ sɛ wone obi ɛwɔ dwedi a saa dwedie no ɛyɛ continuous nti no the TBR no at any point in time every of the 7 member countries no ɛwɔ hyehyɛ bi a ɛso wɔ ne wayɛ ɛyɛ in time nti no wuyi dada afiri hɔ no afoforɔ nso ba because afi biara no bɛtwerɛ exams afi bɛ market afi biara no nti no there's always and there are statutory sense or mind piano as this and every country is at the same level of kitamudia as one at various levels. The amount for Kikana buying the Wayakikane says no Caribbean in share that one a piano said the econo a feed so any song in free and fear that a tabu a kuninano. And it's the same as it is with other countries. And what you know, a sense to us, so church, much as say, textbooks are who drove your hand and we send Quebeco, Suku, who do mono, and Nanichini, ya, one more, say to me, Ayajuma. And of course, Brian, this curriculum means a free. Objective based but standard based curriculum. So the society what's a curriculum as a book for and you know the system my publishers are who and so to suffer will be a troy yes a troy naka phone so approve do be not a demo as so more approve the no actually no buying it to an amount I pa is between ato textbooks no be the aqua classrooms I mean more friends when you be a kind na my teacher for so to me and you be the trade na no ewo ekwan bia e de fa so service what they are buying sika kwa koto woman dia kwa komankora e kire woman dia so we impense mu yi e nhwe mu yi so de be yankoto book e be akoto dwa na e be bi krata fa bi no na ne mistakes in kwa na e wo anase nsem bi e wo no entity so a chia de se nkora no ehu entino wo fa sa kwampane so Sompa BBS ako aye bensen mo we quality assurance so we hear a lot of negotiations nyina ekoso no na manfo cafe delays kakra abemu no na nyina na ne papa mu a zan service and 24 say abrewa echewe gaye no na CC na no guso but in that period ne kra no yenya teacher for any I was your phone here turning K. A year was so for the chair your show my gunner. Young woman, some saw Reverend Samuel Intim Fodwo. I was yourself and Wabeka and why I come and say some 93.1 FM. You are prem to Brecassie and some baby. I will be an Gusua. Ye de Mawono, Sewoti and Coasing in Abontensoa. A house to see a Sompa 98.9 FM. Sompa 98.9 FM. El Sunyai in T. for Yentuasway. While Jen Janus is your first year or Facebook Junction.
ne so Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM wo adwen kyerɛ to no mu a yegu so a yɛbɛ kase no mamu no a yɛbɛdwu dwamadi ama mo yɛnto aso ne yɛnkɔ ama no so yɛne ɔpɛne Richmond Kwame Frimpong enkodi nkɔmɔ papa yɛbɛsi kasam no ne ntutue mu a wɔbe ne mu paa na no ne yɛkɔ akɔteɛ sɛ ɔman Ghana yɛsika kora bɛ aba Bank of Ghana yɛsɛ ɔmo reserves ɛso ate ɛde afiri 9 billion ɛde aba bɛ 3 billion ne no ɛde ebusa sɛ saa deɛ no ɛbɛ economics mu a yɛ anase kyerɛ sɛ paa yɛnkɔ ne papa enkodi ho nkɔmɔ ɔpɛno tie nka yɛ mo akɔ aba ɛba so mpɛfɛm so yɛnua yɛgye sɛ mpɔ ne yɛ yo na yɛka sɛ Bank of Ghana for reserves ɛso ate ɛde afiri 9 billion ɛde aba 3 billion dollars ya media ja mo economics yi ya nye bi asie kyerɛ sɛ ɛna sɛ ɛna esi ɛkasa ɛde ɛma ɔman ye gyina ye no yo medase ye busaf anyama mienu enye ade hu bia ye kan reserves a te sɛ deɛ wa ankasa wo fie na sika kakra ba onsɛm no oti bi to hɔ ba bi sɛ ne bɛyɛ a ho kyerɛ ba onsan kosi fam amemo mu no ya na aban no ne bank Bank of Ghana te said you be a o team we adwuma na sɛ wo ankasa usika no wo bank no aban no so bank na ya na ne reserves no enam sɛ edidwa ɛwɔ ama no ne ɛne aman ahodo so nti no ya reserves no sika ɛwɔ mu no dollar sɛne ɛbɛyɛ a sɛ ɔsɛ aban tua ka bi a ɛde sɛ ɔsɛ aban tua bosia bi a yɛabɔ nsi ho anaasɛ nneɛma a yɛkraba ɔman mu anaa yɛde tuatua yɛho aka no sɛ ɔsɛ yɛtua aban bank Bank of Ghana no ɛbɛyi sika afiri aban fotuo mu na ɔde atua na reserves no yɛ a na yɛnsi akyi baa nti sɛ reserves so tia deɛ ɛyɛ a ne sɛ ɛtumi ma currency na reserves no wɔ mu sɛ yɛkɛn dollar no ɛma ne ho a n'ahoɔden so te nti na ɛsɛ na wo sika no cedi no dollar na ɛboro no na ma emudro ne kɔfɔ na asɛm a wɔkan deɛ saa 9 million so atia kosi 6 no sɛ wie ya no parliament finance committee asan ba biem sɛ sɛ jama ɔmo any pa bi so na sɛ ɛnyɛ saa na tie nti ɛso ahwan mum na nso ebi ɛso hwan sɛ ne ɔmo di kan in terms of no ɔmo abɛka no just a few minutes ago our parliament sɛ correction bi also ɔmo nanso so ultimately no ɛso ahwan na ɛne sɛ ɛne esika sɛm ne adeɛ ho kyerɛ a yɛkɛ ɛno nti bi nti na World Bank ho IMF ko hia sɛ ne bɛyɛ benya sika no bi abɛhyɛ mu na yɛn ho ankɔkyerɛ nti sɛ wobɛtie news no sɛ ne let me say aban push loan request of about $750 million from African Afri-Exim Bank then a show up the one chile solution. Inti enya at the papa say the reserves better. It's rich here, sir, and can say be an papa mua or senka ye jina say or senka say no was ye nyade to your futum, say no was ye nyade to your chi, says a cobase bia, the here the be bar, ye the ababa susonium, say pa, and I was senki yato, ne papa mua. Usually, no reason, ye measure for provocas and maybe a friend of months of import cover. Says ye hear, and you may crab in ye de fair who saw mine on the board at any time be a near, he say. Anya Shukrano. Say import BBNA months of import cover should be about 6 months. Into 6 months and a mood drone at Tracy Kelsey in Yato. Until last time, no say no. Na Ghana, I will bear say jama 4-5 months of import cover. And so when I say no, I just say and I'm say be at 3 months or 2.5 months of import cover. And no, and yet a very good sign for a balance of payments. Na Richie adia ba ko aye ni me free man penda da ko fo ho no mo ba nyina say almost say 3 months in import cover be 9 billion say nya che say sa asemo senior say Ghana isika nyina sa ye wo say sika ne da ho no mo a ye betimi dia hwe oman no for 3 months na wenu a abe say 9 billion 3 billion ye da na say boso ba ko penu no ana meboa betimi as ananso say sika no o ma sa ka say number no figure no and from Soka Crown in TMZ 3.1 in Tabia Intimate. Now, Rich, OT and an ESA.
me say no mom say insert swat from 9 to 6 and mom say jama I bedru 7 something instead of say 6 enti afena ombesi gina ya ka de aka poti em say woman no a mistake be winti omo be confirm no e so say never query na ne hu sapi na rich Ghana yesika sem aye hu sa na say bianca we nipa na ke bia wo hospital ka emergency no better red and say blue and green eji anka eda eji anka yeda he yeda block D o se wo D o se de beje ya na ka so unipa de dia na o ye ene say D5 o ebia and unti na ma ho hia say yekọ emergency ward o amai sika sem IMF unya ti IMF pe na kire say ye di nsuo be sika sem na IMF aba o mbehwe na yes yo Rich o de miemfa unsia na ye na wase bibia ni eguso a yedi nkomo efa sika sem ne ade ho no ye be sa ba o nche bia wie de da se pa nyame nshira o I'm for Penny Richmond kwame from Pon and yen na kwakodin komo ba sika sem ne ntutu mu a wabere mu pa na say my Ghana ye sika kraba Bank of Ghana e say reserve say swati free 9 billion about 3 billion na wo chichiri yimu no ye konsam foforo mu na ewiase mansa nyina ahaba ba ko a wono so wagye din na ne nipa da sani wutimi bobbo bi rere hyehia ma woto watumi fa sa rapture fa sa kom na wutumi kura sa da no aye nsamanse wa bra wunwuye marijuana na sa marijuana ne ye ka ho asem ebi frɛ ne wi ebi so kura bo ka se bon santa boboli bo obi a ne din a wode ma no ene na nka asem ne fie na nsantam wo na yanka se nua be ma ba ko a wono so wo bo nyom hwe nyom ma wiase mansa nyina tibie abranti a machi dede wakwatira kasafidie so kwakekan ya kire za hwe wo ma Ghana nyame wanye abro sede nyame sibi do ma yi pa ne imposement so wo de ade hye wo no atimi fifie ne so do so mo bi anya bie no anka betumi a sa widi no aye ka wasem no yanyi ntum na nya mra wo mai mu ne nua ne do so na mfasika yitwi die mra na sa asem ne ba na no pa wade ache bia adwumadie so a wo mai ne ye odubo ache wo tene na adwam wani Sompa wo hene ni kura keke bia ama nkrofo gazo Sompa ya se ho jese be bia twetwalai ya ne yakro na nam so ma wone panyipa ya Ghana Mental Authority wono eda no Dr. Kwesi Osedi nkomo no jese hwe ye hwere mienu babia ya kaka kwa na ho toro pasans wo mayi ye legalize ye kura se ne nkrofo si be hwehwe hyehye ebobo dam wo ma Ghana mu no se ya nhwe ye ne yakwaje tum se ma ye mra ahwe ma Ghana ye de nsa begueti we no egumo ahodo na emu baako ana ye enkrofo no ma no mo eni kwaye se no ma ye hai na wo mo ye dia o pese me ye dia no ana eno no atete wo mo aye na ti edo na ti ense no ana emma adisoshe ne tura wo mo na baako so ade de wo mo no ye se CBD na eno no ye si kakra wo mo no eno ye etese baako no ti CBD no kara bi dio no eno ade ya na ama ho kwanta CBD no it means ade it really do it in a free look enya and tuma CBD no ena aban ama ho kwan na nsan chebebre ama ho kwan na so de ye nom eye high no CBD aban ama ho kwan na yam sa de owa amacho de kon dia na oka no ehi nefa and so no and countries on tears no no crack ko no ma wo obi pesa wo ye o di juma di ewo radio to say so anase uko state akobo juma ejompo omo no money so omo nya hodin bi a obetini on service dia so be ye enokre obi driver o ko kwantin tia on tete obre ana wabre kwa no obeso nya hodin obetini ga kotie eboa enokre nya sa eboa kaka ko na so edin so so be bre how agimo how any for na mo how eba ibi ko no ma omo obedi endamo obi ende obi ame o tikasa no was abra obi enka sa ye obi so obi enti
so when the man was about to be a special how the Yamano know. Yet the Yamano to tell and also so be I can't maybe with your city in the Adjunum a 20 years. I'm going to why you know I think that I don't believe me and more generations away a papa way upon it now. Mr. Sunday book a brother and that is my say. Frontal lobe and no a check account a year every African years on top of engineering. Now, in engineer, and nobody and nobody be no between a general engineer. And not a woman, no, and more than a contract so general a generator, the person you say, Nichols, and not a given up to home, and yes, impairment of your judgment. Ghana Mental Authority, Panya Kwancho for Yawadano, Doctor Akwesiose. Yadamo ko bantima bonten so na ntete abeto so perform in some jeff for pensbedu katarum rante ya pono so chese sidie ifio ena eya mine bantima dwano a enam so ma adwadifo no ekamukao adwadifo no chese na nkomutiwe ya omudi jo bantima dwom honum no na achere kra na wotwe bia ene obonsa bola kade ne bola chance ya babesi honum na yesese nwran de kosa na so bebosome ene na wotwe miensam ani empenifo atwitwi omani a bola no ba ene ya ba peso se ya pese o bantima dwom honum no ntino omo sra Kumasi Metropolitan Assembly mpenimfo se bebi omu jana de sha no man twitwi omani se penimbo ne bia oyin from aboni wa VIP bus ema yare hunhu bi enkonko yi ni ti obantima nsana omo tutu America ba besese nwura ne ne kire ya omo nyen hyehyeye no omo mesese nwura na ma bantima dwom honum de ho bone papa yete when you turn ade esu time moa yete ne nam ya ho yete woni edidi na tumya ma yare kura enti yese aban ya amape ho asam kama ye aya ne ombafa ye yo sabo edu Saturday boys na sesagu ya so ma frɛ ka wura no abefa you know so asɛn ta you know container no ani nyina agu fam ka ne na mefanti ntumi hu na de konti aka no ke fo no maka ne mama me fa bola no ya o de so ne tene de a ha ya adwene de so ne tene fa ya se ha ya adwene eso ke fo no mama me fa bola no maye o mbetimi amene si wosa o mama me fa da ti ese o mo ya o mama me pegya ne ntem maye mbeto do mo kompleni e ma ye ne ma no ko mo nto nti na ten fi asenti ne ma no ko o mo ma meto maye o mo nto bantima market yanim ni e haye enso ka na be fa no e ma wo mo fra mo kura mo ma jise ta mo ape e no mo be fa nti bola ndi haye ko ye kura ye nto hwe dwei ye se o ma hwe bola no so no wa ha ma o mu twa o ma ni me hwe bantima dwom bola ye bre Abuzia fonti we adwadifo egu bantima dwom ene ete se wo mo esrem penimfo se wo mo mekọ mo moa no yakọ ensafufro mu na ena yaman boni afia je wakode papa bi tisi monte so na monte so wakoye nyina na busuafo eye bibi ene wo hwe monte so ane gone too soon obituary call to glory edia kakraka na dada so wo be kwa akohwe na kwabrane ya twere ne din ya obuama na etaho 86 na zo hwe obuama ya wata we pa ne nipa no sane wositia nimfie no ene ne honam enko ba bia yetimi so de obi ba akoso aso no no so ne de etaho 133 no 133 na hwe maami ya wobo yi a wotimi se fie no ene honam ne nko na eno na afie je wakode ye se dabi sani yesibe ka konde woso no Ghana de shedi nkomo sanse maami abere wabu ono ma wontumi hunu ni mfie sani yesitie bi ono ma ye boye sirem ni akabia di ni atworotworo bi ahyehye wono sa abuziafo mo da mo Facebook na mahwa de we ye call to glory de no no na ye de maami abere wato ho a ya ma ne 75 so won franko asamado na wone maya ne bidi nkomo ne mamu aso kasai ebisa wono se emfie no ankasa anyambia ye omo fafiri he moma ye ntie bie beble tim fie no so ebi so anaye no pre titiri anka ze wo mo 50 ba we woni ateso na agba ne 40 na so oni ave na ni ma 50 no pro obo endi beble wo mo teteso na ni pare ba na tede wo kwa ne na na di wo mo teteso wa pa che ofu wa age no na actual age pa ne bo wa ya no wo munnim go mo chura cheni no mo timi hu ba sa na so correct no enye yi me hu ne se enye no kre
nya na ye no kra bi wo ho a ebo bi ye no kra bi so nya no kra na me maame ewi de de man no yete so enti ma me hu say ye nya na ye no obi wo ho no ma na ni mfie de bi wo ho a ni kunu na nyini chen no nse na mse ni kunu na nyini chen ni nti no sabe ma ne ti ase de a ye de bi ka ni mfie no ho ena bi wo so a eye pepepe ewu a won koma bi ejon bi ba point mi ntwatro asazi so ye twatro ewu de ntwatro eno be hu obi mpanfo de nyame ahiro na no mi hu obi 120 ene de esede ade o ya ni ewu ya ni ewu asofufu iso mo mpaye mai we dey me gidi se dodo no ano ye no kure isan se enipa no wawu se wonya mfie nso na abetro bon se wonya mfie aduana ya e fa so bi ani so da bibie no a e be sisa no ntimi dey me gidi se empanyifo de no de e no kure de bi amrante de ne se o betu se bibi o mu de a e de mi ntimi nkyere ebi nso de anya na kure se de esitie no obi o so a ono yete mfie so se ne re engineer se nketi de mano no obi o wa me na na se onya 115 ba wu ye ne ma 110 etino obi o wa ye obi o anya na kure se de esitie no kure because obi awu ani fie eteso sana asante fo amamre wo ya no obi no obewu a ye de ni fie correct be man se asuna se wo no nya 86 and 86 tam bia o mbese yi no aya kono nti sa no mu ya no age nyini nyina na de ye emanu so ati ase yete so etoro bi so de nyina ye de emani pakoro ayi asante amamre se ada se ye beti so ana se ye be fa no pepepe because ya anti so a enye yete so kakra se bi o 70 years a with mama no bi 69 na 60 onu ana obu on so a o be se 17 years ye betuma mana ko be 20 years edi yade a asanta mamre eda ho ema abusuani nyina abusuafo wai aye Ghana fo bi ne wo mkodi nkomo edefa emfia hodo ya no yetade mama obi a wa firimu na yakwa ma no so na ye ne graphic designer ba kwa twetwe nkomo wono na ba no sa adwumadie we ye nya obi twari ko to growi ne de kaka ho no a wo mu di hu dwuma pa wate shock wo mu na ye hu adwuma oru ataboadi ne enkonkohwe se wanyam bia ebiba se ene ya na sitie ye ru ataboadi ye mo ha o Sompa sunie mejo so mini alva enu memboko de nyame adom yo ye de radiasi ye radical boy ye wa ha o sa obi twari ne ekwo to glory ne ade ye nim se sa nneoma ready ba ya na damabam mu ana mo hweso na emfie no sakoba so obi ba sa na de hye wu a ekwa ba so na ya na emfie no won mo fa mo ye no fa aya mo tete so ana mo de bi ka ho Sompa 93.1 yo asi metia motifu nya emfie no de obi no da bia no ya na ye abusuan na de ba abusuan no so no onse ye ya ha ne amamre mu no enim bi o ha in keep records eti bi a nipa na especially age say free 80 record oze mu shede ni data bia say ye wo ni that say poti dodo na um the event ene kire se nipa na dodo na so ya ni free abusuan na mu obedu ye wo no that say obi so da bi nya sa da say eti putuprumu na no te bia o ye 1 week poster oze ewu ni bai na 1 week na o se mo ve na mo ye hu adwuma eti no best sa na age no de o mo de to ho a actually no so mo akwadwin ho so ye hwe ni krata ebu nkra na age ni yesi eti abusuan bi o meka so ye di kan de age we ya ye tinja ni sa ma nko ebi so o meka so ye nsisa no eti about the actual poster invitation cards ni brochure ni ade ni nyina na no de omo try the exact date but senem di kan ka ye no dodo na na ya na ye hye ni data kire se nipa no ye wo no da sei anase this year an ye wo no eti most of the time ya na age ni to ha hye danye enu chechire wonche na ya na empampi no ano 1 week mumfra nimfie mata ho no ana say once 1 week no eye putupru
nipa na ewu na o se wiki dan ye ko ne ho nti bi abusuafo na omo bobo omo ne ade na no I was say data you know post no so bantem o se wiki no se bantem ne ko ntem no omo ba 1 week no iti eni ho no de age bia omo de baba bia no omo fan se o de ma ne nko se nye correct kura na ebi mu ho omo da ma ne ko but later once now omo be yi na de no omo tutu the actual date no na modwuma no ankasa emre batan won se bia obi abetumi aba wose me ba be ye poster na me di age bia aba se me de batan ho monye website bia monye ne ID card bia ahweso se bia emfie no de mo ba be ye ne be ye pa na ni akoye ni se ye ha no se enunti na abusuan omo form funeral committee the funeral committee ni na tena se eye saa tutuye ni nyina de information neba but the funeral committee no mo anye saa de nipa bi over bia no ma ye list ni go so your friends say paper so enye se bia mo ba no mukura birth certificate ni de ba abusuan ni tena fi share a trotro a die bi di that say die bi nti ebe ba no na da say ya type na say ya tro depend natural e di wo di ane say wo di information no na wa ye no se ne ese eti most of the time ye no abusuan asem de untimi fa ho nshim oba o se ye di sei eti omo no be ban na che say ye di the information na ebro eti ye no ye nse da nkomu too much say me kwa ko he the exact data odi da be ne wo no ni ade no de ye no enye adwuma abusuan na odi be ban no o so hwe say sa ne man na me ka say abusuan no musu no e ko ba say ye society no unfortunately no ya na empanyinfo no yenta ne omu mbaye hu se da be na ma me ye wo na se ne ti ube se nipa ne bewu no na afi ne ye ko search ne niema after information it is all connect to be ID card ne se ni age wo so a say ID card no wo ye no na age ne the exact age I do wo no na so no an bo di ti age bi to so you wouldn't know ya family de da bia no mbe ba no ma tro ana se ya type ne de amount adu mebi ana mo yemu nhye mo se enfie bi won mo de ba utimu se akwa we de enfie de ama no de wo nuru ana se bi obebro so aya mo yemu nhye mo se mo tworo ade animu de ahye wono enu de se wo no awo ye no unhu se eye no kra na se nyukro de ya na sometimes ye he say picture bi wo ho a wo he picture na ho ejina nte nsusu idantam kakra nte na ni nyina nsusu no se ne me di kan ye no obi o 80 years ni akofa bia ni 60 year picture ene dia ba se faye eti wo advice kra na ndo so picture we na pe faye eti wo be kwa ye o de be bo poster be bo na se be bo fe ni pa ni picture na we age na uti nje ma mi de we ne ni na ni sa age na Sompa 93.1 as bi ana no kra pa se o sa age no but sometimes na picture o de ban it is be a time o be mu no a year before o do year no be a picture bi o ha de be banal thing so picture ya any age ni se ya no munye ni sa o na bi a o be na on time cha picture iti ni picture nya no bi o 60 years ni pan so nya 95 years it will be 70 year picture ko bo ho na wa 95 Ibi mo be ka se adi de ni nko. Iti sometimes Mami bisa we na yamfa wonsi. Wa wan ka se adwuma wo ye wo bi de ne mfie aba. Se bia nipa ne nyamfie no 32. Amo akwa ya no 20. Ya entawantawa bi aba mo ntamo da na. Dabi. Yeni design de ya na yen she dan ni omo ni problem. The only maybe a problem be ban say ebusuan mo anye kro se omo organize yi na ebi of ase de beba o si bia age ni 80 ubo ban so about dabi age ni 80 man ye won 7 or 78 years it you know sa unza ebusuan ni go bi dia ba we buy we so be follow kwa he so wi a about the age ni nyesa it you know sa na yetumo omo so omo corridor and no matter the actual data ba. It is only no over there, near more finding the data, which say, Yadia. It is now Mundiana, Yen, Shemma, a Busianis, a Munfa age, we now Munko desert age. Which me advice, but
family no be decide to say near pen. And no, they won't need the band, now they are in, sir. You Robert was a soldier brought church in some way, Yamisho. This is me, that you. I was your friend in the Dunkomway, a year at Tabwadi, where a graphic designer, I were my gun and one and church mono, and fear would dream maybe. I only tired mamma, a four, a one more posters, ye mono. Because you are begging you, my phone, I am no more tattoo, Munfi. So the football age in a quiet juma, but the Busian him say, Yaboama would to be a mania in fear your son 70 years. Yaboa may be a so. Abedjuma mu wakoti ni mfie so no de koya abedjuma enti owu ye no abusua de ni mu we gya de koya abedjuma no enkrata mu no ne ye de ye say what 70 years ni atwra se ho bo say anaba mu mpanimfo no papa no nya 70 no 60 asusuna ebi abusua fo ni say si ehwe wunu a odi wachi no no kra o 60 years a what did you say ndi na say mam ye kwa donko se enye no no abusua sa fe no abeka enwa ye ka mo se Sompa 93.1 FM ye wi apram tibreka se ana nsam rabi a wo bia na igusu ye de mamo no se ye sunya ne ha se ye Sompa 98.9 FM yanka o mano so ne nkodi nkomare ho sam nkra bi a emu ya Sompa FM nsam twefo ababetu ya pono so eche se abranche bi abona kuntatu akuni ya yanka o mano so na assemblyman na owo Bofu Chrome Electra area ye wo so nyina abonten so honorable Daniel awafie ne nkodi nkomo honorable mahai na eba ni se nie we de me da se ema maha ema Sompa atiefo yina ha eni yina ne se Bofu Chrome Electra area na mebutu se assemblyman na kuro na asem ni si so ne efre ho pepe wase na eye abaya ne ni kunu na ese nansen na ntawantawa bi aba o montemu fa wade no ho na o mode betu manim se problem bi aba o montemu na ne na ewo mu no metietie mu no na akoye se threaten bi wo ma na hunahuna sem bi wo awade ne nsem no mu ti me ka kire o mo se nsem bi sa ne yentimi nto o mo mfa nko appropriate ayi a eye dofsu ti me director o mo ko dofsu nto o mo firi ho no na omo de letter brem se men serve abrante na omera na omo no ntwetwe nkomo ti me serve abrante na okọ na bio ntinora ya meti ya nse etuo akasa wa akura na ase nti midimirika ekọ ho se me kwa kohwese de esitie nti me ko ya na chese abrante no na tuo no aka ne nan na omo fa na sa abre ne de ne bese ne ko regional hospital ho suyan municipal ho anti said e ho asem tie no nti owude onwuye bata ese ne nan na tuo na aka na eba say o say ye posi asemu ana abusia no akọ police station ho na o ma akọ reporter ma police nti police ni gu omo hwehwemu so eto no se eka ne he eka ne nan efiri ni nkotodwe e de kọ form no ocha esa nura one ni nua one na ko boy ne yere no enya kasakasa na ese o makura ne ben nti na o exchange west we di we atema na we so adi we atem nti akonta ne ba mu no na o kan se onko nti boy no nti ne ho ase se onko na ese we no so yese ne ontwen na okọ aba nti okọ ya na okofa atuo no so de baaye obeduru ye na we ni yese o dwane na odi gu na egu ne na ho Uwese ni o si de ball no a obetimi anante wo pra kese obetimi anante amana yebiem nora to anso ho na nya de ya na nante no ewie peye ntese eya kura na ewa akiri kakra nto ya ball na bongo de ne gu nnua so na baba bia ka betima afa no ema eka no be fa no nti sesi ana de gise hospital treatment no eko no ya hu sede esitie because na moja na pram no nti untimi sede esitie na nkasa na tuo na woto ye na ye tuo de ahi bia enam se oto ye na yankoto tuo no ntinya de a ye ni hu se eye type we bi aha yankwankoto tuo no eko ye na se ode no ho aka wura Sompa 93.1 eba say no oba no a ono no nti no oba na no ne kunu ku a ne nua bema eba mu anu oba be pata ya bo ne nua bema tu no oba no we oba no wa kura ho
Aye. Hey, yabo nua bema tuo na ada so te bema no ho. Dabio, oba no mom nua bema ne na bo ni kunu no. Ayo, na je se akonta mom na abo. Akonta defending ni nua ba. Yo. Akonta defending nua ba na wabo your friend say ni nua ba ne kunu no tuo. Aha. Na ntokwa na fa akonta no ho. Ntokwa na akwese so pam hu a to na berma de ayese ntokwa no agina mu ache na niema edeba manim kura na se na wana na jubi oda ho na berma no betutu pono na ba ne damu no se ono no aja wade a otunu pono nti oba na me se enya ne sa nti bibi sa no criminal ayi anaju na wutu pono no se ba na mpene anka de beba nye nti ba no nko report case no emma police ena ma ba na ko report case no ma police a omonso egu omonhwemu so a enora ekoba si ejina je se akonta ne de ohwe ateti ya bema ne di ne nua ba na famu no a na e wo so opam ompene ma onfa sa ateti ne mfa ne nua ba na mfam yo eji wo se ma report ma police for ho reporter mama me no mo akasa si a mugu nhwemu so nti omba ba ma ya akọ na omo akoto amu nhwemu so na bema no so da hospital ben bema no wo Sian Regional Hospital assembly wo dia me fancy ya bibia ni e besa ba onche wai me da sensu bebre yo abusiafo we honorable Daniel awafo assemblyman owo bofukrum electoral area ne kukudi nkomo no araho sempa abusiafo nyina we su ne na ehu ntwasimra ne ba ne akachi de bepi muso bio Sesia Ghana hade open internet papa eye smooth eye fast bemo ye dia we bia with speed dia eye Cloud Ghana internet and from one baby a wo share say a new site and a rural area Cloud Ghana chow internet ni tuma said demo any entertain ko na ni speed ne so de wo ne saso da say jumem efie anabe bia wo here internet bia de and no ane Cloud Ghana internet sa santa memu hanko na wo dia woni how kra Cloud Ghana na Ghana ha or providing internet connectivity and twitching muntwitwensi a dem say smooth dia wodi bia a content term so the mouth say Wi-Fi and now hotspot deployment CCTV camera installation IPVT installation net surveillance digital security locks and a web hosting there Cloud Ghana internet service and kwana endi uhamo and phone ne baby a wo Cloud Ghana e twa tuma say wo dem any speed ne there esuni seso esubimba Ghana hada simple Unya how bia you provided 24-hour support demand ye mrantie no wo frɛ ya ne adru hoda dada or how bia sane atie bia ya son no the amount what to me akoso the internet na digumedie bia wudi bia ope cha kwan ya top high opposite Love FM ye ne kwama rural bank na what dan bakum frɛ Mr Internet was 0202-699-110 ana 0244-601933 ubetumi so send a mail was support@cloudghana.com. Cloud Ghana Internet. The future can't wait. Hey, na fido loans say simple sir. Won so dia beto wallet mu. Just 15 minutes pay. Egem mini or ton drinks or traffic mu so dia beto mu. 15 minutes pay. We be dia beto mu. We adwade ni o we hwan yo. We per small loan wa. De won ya na wo Android phone. Wo valid ID card. Na dial *711*999#. Na fa unko download Fido app. Every Google Play Store. Fido ni ye FIDO. Bre na apply for the loan. Wo first time wo ma 200 Ghana cedis na se wo twa next time we pay them kosoro we ma kosi 2000 Ghana cedis a year 24/7 debia ampo unkosa lai wo bank bia unhia collateral unhia guarantor sapepepe de we yan se wa dial *711*999# na do akọ download Fido app no apply for loan Fido loan l'argent est prêt as you saying the money is ready I was your favorite was a summer jabbertron, Yamaya Kwaba, Yakwamano so. Na yane titinani dima NPP, Amanyo Kona, one more swami. Ora abai duka justice, Aquako Dinkomo. Ninana, yes, one more chocolate at 10 diaba.
ya won mo chese na no da ne ekoso wo soame nam so ma won no ahye dwani eba na ne tutuo ni ade wom tutu nsuo gu ne so no entwa ye kura nti won no kasa e de tia abai ma han ya aja me ya mami o en na why yo ya na we dia fra we ye boko mo krata mo dia baro ne pese wo boye mu nchemu kakra wadaroma chemu ete sei Madam CP Sompa FM na de din kan edino eye Aban Duka Justice Count Sompa 93.1 Timisoya na ya pronouncing ye wadaroma count yes yo wada etisa nada one tiefo ne ahwefo nyina ase enano edwada no yewura on say chairman sabonsu obekasai ewo Sompa FM obatan a oda onana ne yem hwehwe no na o kase da bi min krofo aye demonstration ma min tumrika if is somebody atumane ato aba me da akwesi ada kura no ye na ase no odimirika oba kumase ana no pa oba Sompa FM bekasai I was with him abla ne o Sompa FM no yesane ye kura ne yese yem faka no no ase da bi yem fa fom na menya first hand information about the problem no and ya lam from ekwa sabi ye free Matthias Junction ekwa ye shasieti hu bo tutu akopem se ye dru takwa hore na afi akoye instituto ni nyina mu no wampa ba ono anya ne ya fi se o se wo ye magazine ni oni magazine fo suban kopem se ye wura mu ko soro ho a ba bia na ye koye meeting no ya ni kuta mpanimfo spare parts mpanimfo garages mpanimfo omunya abotre ba ya kire ba betie ni nsem ni nyinara e ma ni nyina ye kama ye wie ya no mu no ye bisa questions no so o krata and me dom so am constituency for edia ba ye kire mu se so am constituency for there ye nya ye ne di sa adwuma no e wo so am ho na sebe magazine no ye enclave eya manfra bebre if you say usha questioner ye ma omo kwan they asked 12 questions including media men 12 questions no mienu pe and then ye directed to Swami obi maso an obi sa questioner no de call office o maso no obi sa questioner no de call afija kwabri north o maso no obi sa questioner no de call kwabri east it tells you say sa for ni nyina are people from these areas Omobobobobobobobobodino. The Nya Swami for na campese. Obi kura kwa kase party no enchemubi party no Swami enchemubi nim me ye to abama me as chairman no. Obi eni ho asabe omo yabaso ifisa me ya boy ya tete me party nim free 1992 born bred and peppered in Swami. I attitude me mama rising through the ranks. Sa no empty and any part to abamane. I say sabi chairman. And to me, obi anto me nyina baby nkasa party ni nchichemu bia wo. Obi a me nim party ni musa. Na ya sa beto abama me enam sa dwumade ni nti. Na so obi kogina baby say party no sabi nchichemu mum enti na amano akoba sa. Me ne me party for. Ya twe ho fi sa ensem no ho. And it's a movie any party them, Yenina Yabako, and I did a juma that was on the constituency. You want to say I didn't see, a Bruni Becca general malaise. I would say a pent up anger, and a wounded in Ashanti region. But Honorable Seche Mensabusu being the face of the party, and it's a Okoto Moa, a month for 20 or more angano. Esa na necessarily say Swami constituency no na sebisade no ejina almost and I said this unfortunate situation no buy because you watch it. Altama ya bedo wase we dia I wo bone nyina to for dia maye ya da se papa no brand wadaje why
I was your friend and the boncomoy, a Yora Duca Justice, one no, a titina day at the ma NVP Amanyoko, no one more Krawatabia, a was swami and Pessoa. Yeguswa the more swami about on Pessoa is soon now, and workers and so demonstration actually and institute or near 10 year or Mudi or Moen PhD no, not just a contractor, Jushobo, Ejina Quaniswa, Warrianesa. Now, a new one entity, about some performance, some Jeff up on such so don't for ya dum, next year, so man be BNC. If you're not G Echo, contractor Joshua Warrior Quino, or shall say the Kutale, a Gukwana, so come. Firstly, liquid one, your channels for Tanaba. Never have broken space from post office up to Swami Junction. We have no better office, no one. Swami Junction, I never could do to me. And you may have broken the whole area. The experience of your channel Pana in the asphalt. The budget, I mean, the Yamano Priani, machine, Yamani about. Yeah, the best way, Naya Pra, and what was the Pra, China was to Nina, the Chino the Yamanusa, and she's over there, your machine. Taiwan, the other Tanea Pra, come on, yeah, gonna be Kotano, the Soja no Gusu, the Gusua, Adisiana, Asphalt, and my read a short time, okay, and then almost and you know, the liquid one, Aguso, and Aguso, yeah, first now, just on Sonotoy and Sanakum, and they say you need a patch, you need an 040, Abubano, Waya, one because I am Sana, I don't know what I can ask. It's only I can't have the call it 040, the friend 040. I'm going to say, okay. To Joe Shop Constructions Limited, or more for my Odi and Mama Swamekwan, or my year, Moses Ayana Collie, and na only a din command which him say, you ready, Kiane come the Kutali Biguso. Na church for Penny Dema and this Yamanyoko no Rod Johnson a Sedun Ketia. One also our friends and drop from Shem with dear or my Ghana Muya. Nina na memoir would draw a course. Yaman Penny Nadanko who fought to Dimutin to mine and no mayor judge for once and some and what kind. Mummy and tea sunny and some see Equify. Governance and the judiciary and certain developments within the judiciary, which we think, if not checked, can pose a grave danger to our democracy and our national stability. Consider certain recent developments within Ghana's judiciary and is gravely concerned that innovative developments in the bar will fester with serious harmful effects on the public confidence in our judiciary and by extension in the democracy of our country as a whole. I was your way a Euro Johnson, a Sedun Ketia, your church or the ma NDC, Amanyoko, na Abe back clinic, see and control set. Why are the ending na no drone ho? Quanakwaji be what is Sabi will be a triadia was or hania. Also, yam croyaria fibroid na dawya morning in ano, was shedding Hujuma. Na second so cradia or yanchina no yerem. One bay ya was canna what draw, no my tester what draw. There was so many draw count with your drawback. Yamin to Hobato, or what on a swap at a new site, or Babatrapa Junction 1 more 0243 34 5392 0243 34 5292 and a 0506 460208. Our Gramafia series, no. I was one ventures, Senator one media, a kabum. Shebina honto, near foot to a film, a yanny aquadan and Tanamon share. Will quarter be a channel see a cherry repeat to the mammo. No me no bogo can no me no per musuo. Namamen da ye is serious and one casadia mount. If you know what chimper when Aquapem non cono. What was our sauce in a frahoma, name Shannon Swain. Sir, 21st clinic, the sciatica expert. I bear her back clinic, Yadiana no drone ho. Extra Comfort Limited was so better. Now what the hate? A fame dima for her bus sentence, she knew obedi was some amount. Ama Yadiano, what me at was see. But so snibby, never human way. 0249 942 842 0249 942
842. Cloud Internet Ghana, some can show so internet once and some in Alpha Bedine to to Emfa Emma. So you use internet no fee, so you soon were Jum, and also person ordinante Cloud Internet Ghana for Wama Atsna Yen come for the Amao. The ball for pa, we so and San Chinimo, Enko breaky BNE, and Disabia internet connectivity, say a Wi Fi, say a hotspot development, say a CCTV camera installation, say a IPVT installations and a digital security doors and our person ye install it near church or home locking near dia a Cloud Internet Ghana. That's not yet and also by what top high tech top high opposite Love FM Abrosainwa Kuma Ura Bank woman and your warfare 0244 6019 33 0244 6019 33 Cloud Internet Ghana wasam and the Kadicho Sompa Komo and you may no nine or hinini AS of Mame Adazua what say not yet di ufi home komo prache to say wawari to say hey unam for just a bibia ye di home komo and kodane to see the ekoyana Sompa Komo any ensia numre no nine ekusino nsia soft Mame Adazua nyasam kitwa we teacher bechechu bibia fine for 0242 725067 0242 725067 nasa open chemubia na opeso sponsor dia na nyina ofra ya na obedi ho nkomo na fefido loan samen kancho say how ho enkwose sa ofie agapade ho nkrata enkodi lai obabia sa okwa akopebosia enkofro wofa o maame nana esewa mase wo mesensan me collateral sembia fido loans de ne hia ene so kuta o mobile phone no na ene wadale star 711 star 999 hashi na busia bia upe bia no wonsa eka pekin kran acharia 24 hours de na wonsa eka busia no na watobo yochichi ane kakra we fido loans a yaba ne ebo amansan no every 2 million ekoti 20 million busia de ma amansan no ana se bia wo call Google app no so no Play Store no a no wa download ye fido app no enu ano no wato di busia bia wo pe bia no fido loans for ye de emma me say dale star 711 star 999 hash busia no ti do ne dem na wo de sim cause ya yenkenka man for messages kakran from mo na yenko I was from my John Cheremo Susi and a bird receiver can be at the Mammo. Now, Frederick Mystica, the sciatica warrior, no 21st clinic, no need dear funos ye. News read your boy, authentic pa, no size. I kiss me a Beneza says she be quiet. One also need dear and nam no man paninado. 1 MPP by woman the new menina a goo and seniani. Na a was it a woody good box room, no the hammer. Ene nadwa abubum yo na kwaku you fresh Ghana and was a good afternoon na we share live a free Sompa Bono region ya da se papa pa se emoni adwuma darling asabi and was a MPC no mo so mo kan napko ho asem ai mon kasange fa napko ho yes ya mo mi ayi no kakra na se ne ayi dia sa ABC kakra dia mame Frederick Asiedu and as a Sompa FM de no size so jai mo news no be bia wo dia mamo Amisco spelele ya da mo nyina mo ase ama Florence akisimi se shibekwai and ono so ene die efri ene nkan nyina ya da mo nyina mo ase busuafo ene yemfa seda makuku wa jando akosua somoa ohene ni yama crunches of mame premani kwabna kase afia ajewa kwode mofi enafe MC awonso akiola school fees PK Rocky Rexford Godfred ni ena ka atwe mu nyina yadamo ase yensamfo panyi yowura asante ebo Benedict medi ene akosua ajewa kwade boaten mene menuabema nana ya bo amalibi aboga yemfa sedama sunyamfo nyina yedamo nyina mo ase se akase bo no mutie ya na mo fra no asopam sebere ye sorso akonemom enkai botew ewo honom boama wo de kwa na mesin no enkai bo no me ka se wo ho da bia ene ndi wo ha no enzo nya no ai Bismarck Asare yes we did 29 years na ote Ashtown na ofrifie
ne fo maku dunie na oma fie opie no no say red and white Lacoste with a blue sauce and o de free na ye besre mu a say wa wani etwa nipa saa so no your friend Bismarck Kasare wadi mfie edu no enkron 29 years okatwi okabrofo na sebi mpreduasa oyobi suso a abusua na susu say ase oyare na dwene mu kakra na eye owokutwa bi eda ne nan bonkum no okutwa bi eda honom a yese eye very deep pa na omususu say ebia baby ti say duase Kenya ase duase asem ne yeken antoa Kenya ase bosore akokɔ amɔ ene ne mpatam honom de ehɔ a eno de nani ebekire nti adofo a mote saa bia honom no uhu abrantie bi abusuafo ne picture kra ne dey Facebook yi so yi ne picture ena eda ye Facebook yi esu yi etisi woni atwa nipa bi sei eso a entempara police station bi eben wo bia no na ode na koho anaso akwa yi aposifo na sutire anase ebia ofresa ahoma yi a abusua no bitutu America no mo aba be former de entempara so 0246 096503 0246 096503 and 0248 373111 0248 373111 tiaboso abusia fo momoye na abusia no womani eye tutu aka wonum nsempa womo abrantie Bismarck Asare wodi 29 years opie efrifie be 10 days ni Ashtown ena otie nti abusia fo yebesra mu se momoye na yebei ene nanai yenhwehwe no na wasida soronko a yedi ebemma pa na wenso eye owura Musa Nadi wɔkyerɛ sɛ wɔfa taxi dropping efra Bepo Junction ya no de kɔ Boban Musa Nadi ofa taxi dropping edifri Bepo Junction no de kɔ Boban wia be se dumienu empa mu esuo na wɔfa dropping no na wɔfa no gya polythene bag tuntum ewo ka animu a na sika ehyemu eye 53,000 Ghana cedis abusuafo yesremu ada we yasem hia pa asem hia so de ye ka ne twi Musa Nadi was ofa taxi dropping efri Bepo Junction no de kɔ Boban best